bigger question me one kra hayi esuma muto so na so me open swapping my chibi da the here ni say number si ni good screen ani no wo betimi afre no no bisa ni say suma ehimfo na wo kire me na me so me na magim so me ka me no ka say wo ka so a udonye du ka so say pe na wo so wo pe eye woman washing base oho obie ni mpo opposite train obeba no gina ho brana be jodie na so fa ko udu ni ska kwa eha ho ana o kan bututu akaka na sa kan odie na so ti madrive sinifuo stars no aha ene beje kan de be guy ubo hun say bia na so no e beje free free bigger quiz ai majom Mama club anybody Jegana TV so you can Jegana was say we stand for the truth and kra and you dena di wa ha and na dia and the job we are for na Ghana ye ni aje because we are in 24 apostle some yan kwasa sam because Bible na say ya mama ya de na Nana Agradaa 24 say edinda da no ya reject and na dia your friend prophetess Asedua Kuranten ene edina nyankopon de adom no asaka ne nsam because Bible say bibia betwam ade nyame asam pe ane ntwam konfo ne fe Nana Agradaa no ne ho nsama pepa aposom na mani na wahye nagu wahye ni na ene ye fe ne prophetess Asedua Kuranten nyame aye bi because ana mami sabi na kofu juma hoja ni eboni di mbone obi ebeboni di konfa Agradaa ni eboni di mbone omo ni ye juma mpo ni ebom di mbone enzo so enne nyame amane nsa so ine fi donto de mo ine fa mosum ni na na manfo ka se ye che no ana wode ne ho adwan ne fairness o so peso e so fu juma mami papa mami kase mi nkira me panifo se nyame ne sese ni pasu because nyankopon Obama adepone for wa mama omo ye tenenefo le neno esansa manfo keka se prophetess Asedua Kuranten no omo boni din ka se maame no ebia ni di ba form no pese opeja ni din enye nunti ma frɛ me anka samade na me anka se mi twotwere mu to me maame preman me se maami eba ni sinadwuma mbi forget se Nana Agradaa wasesa maami wonim sen prophetess Asedua Kuranten so wasesa maami wonim fom wonim de etenne no wose wonsam ka nyabotira ewo Jegana TV so ne maami ntwetwe nkomo me maame me ma kwa abadeba Jegana TV so Oyeja abebe dine de pa unam social media kase wonim fom ana wo kase Nana Agradaa so wasesa wonim wansesa nsu wunim na enne no wo umpese obi abe interview na Jegana TV na wo pese wo kasa Nana Agradaa wasesa anaso wasesa ama tiefo nyina ne mabrempo ne akatache nyina aha eba Jegana eso na me enye me nwanwa ama de ekoso nyina anya de se me nwanwa na se ye me hu efi se ye twiban even do ewiase we mu mpom nsemo a de bia na empanimfo asmo ka ne se ati awufo kura pedodo na nte se ye ati asefo na me de na me hwe de ekoso e wo so tuo mu a me gidi se maame no wonu ne ho uko hobi me ko hobi empanimfo se twiban suka se na ati se kotobo me ko hobi mi a me mani ko twa wisi fidi kadochi eko ho amashisha abosom no eko de ekoto amashisha abosom no tese abosom de cha ejatum se de azaya ka se abososom aye enkwase asem no mami waye nyame so wade pa ama mani age ne ho bebre esan se enipa dodo hen enipa dodo sai ena ebesom bosom be yi o manim se omodo omabosom eba anai ayi akọ ayi asofo akese adija atumase na wafa nyankopon enye na efise edumre bi ba konfo no one ye ka ne say ba konfo ni Elia konfo eto kase se ye mo mpaye na ye fencha efeso ni hunhia na ye nhye onyame a odija ebe fre ni nyame se nyame no na ye dai ye besom no se so ka ye etisi manifest ne dia enkeje na ye twatu mu no eche se enka ye besom abosom but enam say Yesu Kristo say apam dada ana apam foforo no abeti niema ho nyina ma ye nti no ene ye what 21st century obia hu Nyankopon obia so nyame mamu se wasembo ha Jegana for eduma e for call no mkutwa no ye nyane ntie se
Nana Agradaa de na bosum bi a oma bempa wo de ne sai kolinti e wo Nana kapo ho na wo ye sure say yampo de beko de abebe ma men ka asem nchiro empanimfo se baabi a chechira aboa no ho a de nja abrewa do kua woni kabifo na na ye kan se kuntu hweya ni nchi na wo se eko ewiase se abusuma nkote woni hwe kwa na nya ne ho obedada obedwom na wo de age fans ewiase ye woni pa ne wo tumi ne wo tumi na ma men ka asem bi nchiro de Nana Agradaa ye de amama je no adie incoming prophetess na ma asieduwa Cranton de amama je maame na di enedai e kire se hwe maame no no kreso nyankopon ode ne nsa aka no otesa no efi se dodo na first na nkofo aka na woni hwe na ntontrawa na se na woni hwe abosuma ye fie abosuma mi to me ye bagina ukọ mi fie no kra me ye bagina ntama me maame wa anwodo dutu me ni so wasepa de oni bia ni me sa me ye bagina wa hwa se de mesia me bie kwade a me ye no wo beta me but me na part no me ye good so what I say until say me a me call baby ne ka tem say me na wawuo me mfra me na no eboso me fra na fia kwa da ho ai asema me ka me firi wa ase abusu me ntwanto okowa wa ase abusu me ho na me firi ne na kwaje na kwaku firi e ba ye fie me meni so was fuck obi oni me bia ni me ye plain me fa so wo sika na wo ni sika de o so me ka choro me ka choro wo na ma me billion dey kwa pa ja me ma me that's me de no na majima me no edi chese eye no atema me ka me nka wie ya me ka wie no te me kwa ba bi na ka cham se ma me oni so was dodo ese wo ne ma ampa so accept me ye pa de oni me bia me ka so me a oni me se sika kuta me a me chiche ne ba heart be se me mo me ho kire me a me nyo bi nyadan emoa me ye nkofo ado e bebrebe but eduru se me nya asem ne de me kwa obi ntimi nka bi ma me ye fa me nko ni nyina se na eye ensuo no ene abosom na ye kwaje me firi ho no ana edi unya na omudi se nyam na bra me kwa bi a kire me se adomade ani na wei e wo so ye ni sei we na me nana na ye se me kobusa no wawu afia kwa da ho on e wo me nana e ma me nana be wo me maame maame na me nana na wu dada o mienu nyina wu nti me dai ye de me ko nsema mpo ma me ko frɛ me nana no saman bai me ko no gokpo asema me kai tovi ageman me ntwantro me nim de me ka tovi ageman no gokpo ye fra no tovi ageman ho ena me ko ya ansa na baba e kire me ene baba o wosrem asema me ka me ji onyankopon tiatefo ye nim se me ene masesa na me masesa eti me ka dia happy me wu se ye no kore se maame no bosom no ode kwa na asa wasesa ti asema omoka kire me ane saje se me ko frɛ saman no ade ntina kanipa ne nka kire me se obetimi aye se ntimi fa we na me fa we mra ampa mi ko no gokpo ye ko dware mi ye mi sampa ye ko me na na so ko frɛ se mo ka kire me se ensi o fie ho na me ma me ko je mbae no eye entita ubusa mi kuro ma mi di odi machi carbon free me ko asema omoka kire me ne se bosom ne ba onya ba bi nyadai entena sigi se me ya mamere mabosom no etena se ansana menya de be me fa hudi ubuso obi oni mi ameka to ni me carbon mi matiri be free ku ni kwa efiri ho nsama toto me ene ade nyina ne ade na menim ba bi ede efire ti no gbopo kreko no gbopo ha ya to vi ageman na me ko no kire me sagi se wuye se me say mi tira sofofo bebiri asofo bai ana me nchiri wo mo so akwanche oni mama me nyina na apaska akwanche ho na me hu se sunsum humanity sunsum juma se kai ampa ye ko frɛ me na na fia kwada ho ye fa onya 10 something ye frɛ ne saman no no ka sampa ko gina na kwa kufiri ene ayiwe mi ref so na kwa kufiri ena na kwa si nante ena te se eni ma bebre me papa fie nsuo me ma me fie nsuo sa wote mase enti me ya mamre ansa ade ma wo mo se na no me pese baba me nche biem enti sei no mo hira me se menyanya dai e ma wo na manu so nya dai enti me se de be ya firi no ko me so bibia mu a e be ye di ai dai e di ama me ti me ye amamre no so pepep me bo kankasa ade ma wo mo ene nyame adom ene obi ntimi di biem de o so me di madanse me wo kam ya me fa ho nchew eti me ba wo ni hwede bu a
Meba enti se me se nana ene me ni coach wi na me ho me shabu so me na ose ode kona na maame ni hu se eyampa kai eye onyame e na akasa ahire no efi se do ono akasa de tumi kwaje ye de ya hye no but baby ono kwaje firi bai ne de ono tumi wo so e che se no obi na control nti o se ode sa ade no komedi kakoro no nyame ya bi otomate ye ene maji maame no adi nyame adi adifo bi o mo se maame no komedi se eye no krasa maame no wase sampa ye hwe chirabosun de obubu abosun a nese menye so se eye no kra because se ka obubu abosun a de twase koni nti ne twase koni nti yes eti se de maame na ye no amanfo so ka se ebia ye chi ni tu mu ebia ni di ba fom sika galili nti ana edi ni gwase ebre no na opese ode no be kata so eba kristom na wonye so se sa so no ya ka bosom no so betwe na so abebe medabase bebre won se mo akofa abrami bible se obi ntimi nko ohodinfo fie age so waye de be wa chechere no me kan me kra me nam hayi me krampo no me krampo se me kan se me krampo adaji mi se me nye nipa o but me patch se me a me nye celebrity me ya celebrity kitwa but me nye big celebrity me kra me nam on untimi nka me just like that na fa hu ni efi se bible so obi nko hodinfo fie ko chechere e ko fa na japade age so waye de o chechere nansa me ka ebre bia na falasifo ni pa Yesu Kristo ayede ate no no omo se da ko Yesu nche ko bu so se Yesu enti eya nhese yetua tuoma ye friend se enkofo na ana ana Yesu ji sika no no so ma me hwe de da so ana so hwan fo ni nie ana omo aka se eye kaisa e de da so na Yesu ka cho omo se eni ade a wo kaisa bia no ye dai fama kaisa sawoti ase ade a wo kaisa bia no fa kaisa de de e fa no na fo Onyankopon so de de e ma no ti se ka eya azan ana se bia ma me pese okọ level fofra na me abusumfie me nim konfo me na di agoro ene me na bia na okomre bia koside na me ko ne cha me na me gege snap no snap baako ni yetimi gi be 50 cedis enso snap no be kuro ma 10 cedis enti abusumsu ni nyame som no de ani na sika wo epanifo se achienti na ejo sonkonso aida na hwe ya ma yeduma ani baako oye de takofi odi akire ko ya me ya fere busa ne se yes omo de abosom ne ko omo da koma papa no ama akoduru enti me pese me busa se ebi ode akoma ehunsunsu anso betima ba maame no so ebetima ba ne ma so ebetima ba ni ko so ehunsunsu so betima ko so abosom ofie pen Yesu Kristo so wajewa na waje ofie nyina according to Bible edru baabi se we nyina ama enya ye che no asach do be kasa se be o ye wrong if he say Pharisee for ni chi Yesu bo na so ni de ne kontale ho se edru me bia kebekum Yesu die ntia ma nkota na Yesu na krofo ni wudi ni bi so sa asemi ane so ena ba ko no ka se wo se woni Yesu Kristo na mpa ene eje ho na beje ye den ena ba ko no ka se enka de wo ka no no ono de onya aboni bia na wo de asochi a esafata na ye de aide ye de amawo ena ba ko no ka se Yesu me de minim se me ye diboye ni na so ya ka no ahemam erade bi na no asem ka ne se wo enne obeka me ho e wo paradise Bible no ma wo hine Ozea e kware asawoni enke na ke baka se die ntina odifo awale asawoni ebi ti se Oduro Kranten Mr Oduro Kranten Pastor Oduro Kranten akofo Maame Agradaa se those days near friend Nana Agradaa enkofo kasa me se be show me Facebook ade na konfo ade na sofo akofa konfo ni edi papa yatam ni ye ni sei ni ye woni nkonsua but onyame a oborbori nyame obade no obo osoro no onim se emire onim se akronfo kwatimi gada akwa bo ni ashutu bi na bi adwane edi entia onyame beje no onyame ni mu ne de o se bi awrade mi ni me de na me de so ye de bai enimme enti obitimi kokro no bo ye cho social media ye kumbi bebre obu okra be no bansra da na sene no e che se onye nyame de Bible se onimu ne de na de so ye de bai enimu no na onfa enkrama aduane enye dai emma nipa sawoti ate enti ebra wo hini Ozea ekwale asawoni no onyame nkokoro be se ne masa onware asawoni se ka eni na bi na asie no na Agradaa na okunu ade na sofo owale konfo ade na sofo owale konfo na nkofo di papa yatam na onyankopon nim se ebre bia ebete se no Pastor Oduro Kranten ebenam na sofo so agye maame na firi saa ne ma na oye ni mu
sa wo ti ase enti nye se ye che no ana se ebia niema ekoso e no so masaka na onyankopon nim sa ebre ne dom no se sa da so wanfa ma me na mfa ejabi mu so wanfa ma me na mfa bibi mu ama na nyai sa abosomso no se ne azaya ka kire se abosomsom eyen kwase asem no na so wanfa ma me na mfa sa tibia no nyina no a enya de so betini aide asa na agire de piara da enti na onyankopon ona hye emre ene nda eto enipa abrabo enti na onyankopon emre ene na a satam no obeti maame prophetess incoming prophetess esieduwa every sa amane ni oja chochochocho na odemu no enti ene onyankopon mre ena aso sane bible ma wa hine Hosea ekwari asawoni na ohine Hosea sa asawoni no na oda onyankopon akoma so na awurade pesa oye de oje no se obefa me kwari a enyeye so obefa kwari a enyeye enti na okokro hye ohine Hosea se onwari sa tutu ni ba no se de be ya awurade beje no na wasesa no se ehwe Jezebel kra no a ebra Yesu Kristo ko oni esuafo no ko twa esia no mudidie no ana asawoni ba na efe no Jezebel ekọ ho na okọ ho no di asam na Yesu Kristo kan oturu ho a na ode nisuo afa Yesu na ase wo de ni tirinwi epepa na ase asam a todi ni ba ko beka ne se yewra na de na ma oba we so eba yedidi pono so na awurade yakopɔ twa no ka kire mo se haha mo wo yesere mo kra mo se mo sika me ba mo nkyɛn no mo pepa me na ase mo fa ngo anfo bitiri na so obayi die hwɛ se onya me na ho die bai afie da yɛn hwɛ se ɔde mfo so kɛse na ayɛ dai afiri no nti na Agradaa incoming prophet do des nefa na Agradaa no awurade asesa ne din asesa ne dwom wasesa na brabo nkanya sa ekwo fa bosom ne nkɔ efise so bi tumi kɔ bosom to go hia ekotua snap 5,000 2,000 3,000 obi no obekɔ aso de mato collect 5,000 is affordable ti se on sesa na dwen ena nka mefa ne se onye nyame na ato ne safre na enko ofade obi ka ho bai nka ofade obi ka de obeka bi amfa na ho sa because why aggressive say says when onye ne sika free mu enti nya ye se obede obejai Yesu Kristo de Job afa so he bebre mu oma na mfurumu ne bibia ahre no ema na yere kura kasa kire ne se on kasa ntie nyankopon no nya dai na wongu na su Job se na japade nyina firi nsa ne so wanka bibia nya dai entie wo twedi ampo nyankopon de biara hey okoso suma brado koso se erade ka se Job de ni so hei obi aso mani se de be Job enti wona okasa ona wodidi ato omyom so nyame ani ana obi aso nyame ani no one is perfect obi anu ho se osoro apie na nyimonyam se obefa yakwa ode ne nsa besibu ne po se erade me de mekọ won sani faso da bi no one is perfect enti me sre ahefo ne atiefo se omu nyina mayefa empaibo odo baako kuru ye akomapa au Ghana for yare bi wo mo ho ya na ye meya moment a enipa akọ amanie mu no moment a enipa akọ oseye mu moment a enipa atoba ha moment a enipa free ohaw mu no satan no ana yenyunu nipa satan na yenyunu nipa no adentia satan no say ye kanipa ne be ye ho satan no say ye ma onyankopon asam etintim nipa no satan no ye say ye nyina ye kan ye ho na ye kan ye ho bom efisa empanimfo akwa wiasefo say ensamanfo so mo pedodo enti say ye ade be atiasefo ye fra Ghana say Christian country but ye no ye ho kai ada na ye no ye ho Bible said do ye kota ho na atemu ade bebu nua no satan na me so awurade me ye dey me di bebu wo ye haye je Ghana TV so na ugusu a wo he no me se enkomo no emu adoye eye yankase maame Nana Agradaa titidi atwam te se ne fa ne prophetess asiedua krantin edina sesa nyame be sesa wutin dwuma wude na me ne wo kasai ayi po akai kwa wasesa na maame asesa Ghana for mo ka ahaye je Ghana TV so ana uguso a wo hwe no eye big interview ne uguso e de no ye maame etwetwe nkomo no na na ebusa ne de ntia Ghana for keka se ene maame Nana Agradaa wasesa prophetess asiedua krantin wasesa no ana wo chechem se hwe nyame ne sese ni panu agye mfato ho bebire atena yo Bible mu ode mfato akese na akyerɛkyerɛ yɛn wɔse ukɔ Bible mu agofo mienu bi ana ɔmo yɛ widifo na mo sa se nua na se ka Yesu ho no ba ko ka se woni anje nkɔ na agye na ba ko tuma ne se hwe woni wayɛ bɔne na papa de ɔnya bɔne na Yesu ka wɔ mo etima me yɛ mfato nti mu ka hu se
prophetess Asiedua Krantin Yamia General or the Napon na Kwakosi a higher J Ghana TV so na gusu awo hwe no ye de enkomo ne besia mommy ye di sinu je na wo kan de me ka kira ahefo ne atie fo se o madaworoma empanifo se tua yonko ho atua aduam first by hwe ne ma na ma me ye me onye bisikada onye mabusua ni bisikada na asabio omo ko no me minim wo mo enkwafo na beka nipa dodo na na eka na say fine ni nyina aye efri say banchi bi ne fa no kwadonko wo se kwadonko kwafo no amfa gya to banchi ase abase a banchi nyini ama kwata matwimoko enwura no ne hono nyada emfa bom etipa no twam no anya se wasada na onyaminim emra ne nabi se age se maame ne fa sabotaye wemu wo fa sa niema wemu ansana omo onyakopo ani munyam o se mimi awrade mi fiti prako panya bibi age se me de fama ko ade be adi fo so de be ansa eya bebuo onti ase ansa nya me bejew ana wo be sikani no se bitafracha me islamic o madaworoma ye awrade despite se duro ba bi na omo ka omakosama utumi so omo abere ye ansa na omunya sika emre bi na me tie ya de nyina akosipon me bodi dia ka asam keke mi peti bi pa mi penus na oka na kosama ko fa so a onya sika onua ena fom enya ize se nya me be fra wo a se bi Moses okumwobi ana odwane free ba bia na owo esan se na ye friend say wahine Herod na hine be ba wiye enti mo ye wo Moses no na ohun na hine be ba wiye na obo dawuro se obi abawo omo ya wo mo foforo nyina oba barima bia anya dai yenko no enti Mose maame adenti na yekum eba mare mema ne awo mo sa bia ho nyina na Mose maame de otam Mose de ne kwoto eso revenai ho na satam Pharaoh ba ekojare na wote se Mose eda kentem osu bro na osu edi entia satan na onyame pesa oji Mose na odi Mose ye bibi na osuma Mose na nyame do Mose na ne kodo Mose enti na radical se ebra wo da wo na yam na me awurade mi nu dada onyame wo fiti prako panyi nipa da ko pe abemu fa ejam bibia eniamam wei ojam wei no oyi seche ne tro me ba se ne beba wo so eye wo fa ma asem wo ani manam so a ayi se akorabo ne onti o maame asem yo na minim bre bia wo wukura de bia na wo ye nsanfuna ne maame akotua police station ka ni yetu me fa lawyer akora ma sa abra me pese me bonidi me fa lawyer ma ne maame asema me kele ya no wo so o ye me lawyer no o nsu ase adum se kro won kana ha me fa lawyer omo ko wi a light up sata mahama light up na wa cheche ndi gu ache na wo tech ne de ko tech police station de bia na okoso ye niema bia ensa enfata sani nyina mu no na onyame danda pese wo ye dai enam se na onye nyame dia ntino owu sa ne emanimu kai boga owuye me na me ko fa lawyer man enti me pese me kache ahiefuo ne ahwefo abrempo akatache akunini asofo akase abrempon a mo hwese madaworoma se ewufo ko pedodo a na eni atiasefo enti na madaworoma Nana Agradaa enye aza ebi no de ko next level enye adwempo bi na obo ne woni tirim enye boni bi na wosusu so de beje kwafo sika enye bibia na obeye eye ewurade na amane ana amane se ekwan ewurade na agye no afiri saa ne manim cause me fan se media minimum se dey me fan se ade a wo ya e dey wutumi nya be 2 billion 4 billion one ka be jai ahaye J Ghana TV so na agusu a wo hwan ye de enkomo sisi enkomo twetwe na siye me maame akase siye ja na wo be ka me atuyafo me asakra fie ne ma bi ho wa tuyafo ye wa kasa ye because Ghana mum ye hwe ne ma bi se nipa so de ne hwama bronsa magye adi ode huma nyame amoso wa jimi Ghana enyema bi ho etwase yetimi hu se nyame na aye yese bonsam ye bibia na ye adi mami ka se wo sombo so de no ma bosom ye adi o enso oka se de no ma nyame na yese wo boa haye J Ghana TV so na gusu awo hwe no weye no somfo abebe Maame Preman o ya actress ono na me twetwe nkomo no J Ghana TV so me tia ye de editor Kofi me say eba na editor papa dia forget me tia me director J Ghana TV producer ni manager ngasa me tia no baba yes abeshia me big question me one kra hayi esuma muto so na sumi ope swapping my chibi da da de hia ni say na mesi ni good screen ani no ubetimi afre no no bisa ni say suma ehimfo na wo
kyerɛ me na me so me na magye me so me ka me no ka sɛ wo ka so a wodo nya du ka so sɛ pe na wo so wo pɛ ɛyɛ woman washing base ɔhɔ obie nim hɔ opposite krei wo bɛba no gyina hɔ bra na bɛgye odie na so fa kɔ wodo ni sika kwa ɛha ho ɛna ɔkae no wo tutu akrakra na wo sa ka odie na so ti ma drive sinifuo stars no aha ɛna bɛgye ka na de bɛ guy wo hu sɛ bia na so no bɛgye free free bigger quiz ai madwam